Izvest ćemo pokus tečenja fluida. Za pokus su nam potrebna 4 različita fluida, u mom slučaju to su voda, sapun, sirup i med i podloga s označenim linijama start i stop koju postavljamo na 90 stupnjeva. Kako bi voda došla od linije start do linije stop, potrebno je 0,34 sekunde. Sirupu je za protjecanje od početne do krajnje linije potrebno 7,96 sekundi. Sljedeće promatramo protjecanje sapuna. Kako bi sapun došao od početne do konačne linije, trebamo 22,08 sekundi. I za kraj promatramo protjecanje meda. Medu je za protjecanje potrebno 56,16 sekundi. Ukoliko usporedimo sva 4 mjerenja, zaključujemo da će najmanje vrijeme imati voda, a najveće med. Znamo da se fluidi gibaju zbog djelovanja sile teže. Uzrok njihova bržeg ili sporijeg gibanja je upravo viskoznost fluida. Prema tome zaključujemo da će med imati najveću viskoznost u odnosu na ostale fluide, te će zbog toga teže i sporije protjecati. Dobar dan, ja sam Barbara Lučić i napravila sam pokus na temu kako voda teče niz špagu. Orijentacija. Voda je sastavni dio života na zemlji, a u ovom pokusu ćemo naučiti nešto više o njoj. Ako uzmemo 2 čaše i jednu napunimo vodom, kako uliti vodu iz prve čaše u drugu bez proljevanja i jedne kapi te bez približavanja čaša jedna drugoj. Kako ovo učiniti, pokazat ćemo jednim jednostavnim pokusom. Istraživačko pitanje. Zašto voda curi niz špagu iz jedne čaše u drugu bez proljevanja? Hipoteza. Voda ima posebna svojstva pomoću kojih ona može curiti niz špagu. Molekule vode se međusobno privlače pa će voda teći niz špagu. Istraživanje. Potreban pribor. 2 čaše, špaga, ljepljiva traka i voda. Demonstracija. Prvo namočimo špagu u vodu, onda zalijepimo početak špage unutar prve čaše, onda kraj špage zalijepimo na suprotnu stranu druge čaše, onda u prvu čašu stavite vodu i dignite ju na neku visinu da špaga bude zategnuta. I na kraju polako izlijevajte vodu i ona bi trebala slijediti špagu u drugu čašu. I ovako kao što je prikazano na slici bi trebalo izgledati. Molekule vode se međusobno privlače. Atom kisika ima negativan, a 2 atoma vodika pozitivan naboj. Raznoimeni naboji se međusobno privlače. Površinsku napetost uzrokuje voda koja se lijepi za sebe. Zato moramo imati mokru špagu. Ako je špaga suha, voda se nema za što lijepiti. Vodu trebamo ulijevati sporo, jer se molekule vode privlače električnim silama. Ako naglo ulijevamo puno vode, voda će biti preteška i gravitacijska sila će pobijediti električnu silu. Zaključak. Ovo funkcionira jer je voda vrlo kohezivna, što znači da se molekule vode međusobno privlače. Dakle, ako je špaga mokra, voda će kliziti niz špagu umjesto da pada dolje, a ako je špaga suha, voda neće kliziti niz špagu, nego će pasti ravno dolje. Rasprava. Smatram da je ovaj pokus bio vrlo zanimljiv, te smo mogli naučiti nešto novo o vodi. Je li moja hipoteza s početka pokusa bila točna? Jesam li dobila dobar zaključak nakon izvođenja pokusa? A što će se dogoditi ako promijenimo uže, odnosno materijal? I što se događa ako promijenimo kut užeta?
Noć vještica je praznik koji se slavi 31. listopada. Svetkovina je nastala tako što su plemena rezbarenjem bundeva isjerivala loše vrijeme. Danas se slavi kao zabavni festival koji uključuje maskiranje u vještice, vampire, duhove, gusare. Ako želite organizirati Halloween zabavu, trebat će vam dekoracije, hrana, kostimi i zabavljač. Gusari su odlični zabavljači. Uz gusare uvijek ide i njihovo blago, ali zanimljive priče o avanturama na morskoj pučini. Priča o gusarskom brodu usred tornada uvod je u još zabave. Vrtlozi koji se mogu vidjeti u prirodi su tornada, uragani i pijavice, nastali nad ili u blizini vode. Kako bih objasnila tornado u prirodi, istražiti ću tu prirodnu pojavu pokusom. Tornado u boci. Postavila sam istraživačko pitanje. Kako nastaje tornado? A moja hipoteza je tornado nastaje zbog turbulentnog ili vrtložnog gibanja. Potreban pribor za pokus su 2 plastične boce s čepovima, ljepilo, čavao, voda i prehrambena boja. Što mislite? Kako će voda strujati kroz bocu kada izvedemo pokus? U jednu bocu ulite vodu. Napunite otprilike 2/3 boce. U vodu možete dodati nekoliko kapi prehrambene boje.